Iako su na ovom šampionatu bili naš 12. igrač, to nije bilo dovoljno da se Srbija plasira u nokaut fazu. O njihovoj energiji, strasti, navijanju za reprezentaciju se priča, međutim, ostala im je samo pusta želja. Fenomenalno, zaista, vidite toliko ljudi koji su došli da vas podrže. Naravno, žao mi je zbog toga što verovatno nisu srećni kao i mi, ali ipak je to sport, ipak je to fudbal. Naime, FIFA je organizovala svetsko prvenstvo i za navijače, čije su reprezentacije u Kataru. Vice šampioni, kako novinari ponosno to kažu, da su nam pre početka turnira ponudili drugo mesto, oberučke bismo prihvatili. Ovako ostaje žal za pobedom. Pokazalo se ipak da su Poljaci jaki, vidi se da su ekipa koja se dobro zna, koja igra mali fudbal sigurno 100 godina. Nismo se skupili ovako sa svih strana, nismo se poznavali ranije, ali i opet odlično odigran turnir. U grupnoj fazi remizirali su sa Brazilom 0:0. Pobedili su Kamerun sa 2:0, a duel sa Švajcarskom završen je 1:1. U osmini finala izbacili su Urugvaj boljim izvođenjem penala. Istim rezultatom savladali su i Maroko u četvrtfinalu, dok je polufinalna utakmica protiv Holanđana završena pobedom naših navijača rezultatom 2:0. U finalu sa Poljacima doživjeli smo poraz rezultatom 3:0 i postali vice šampioni sveta. Srbija!